amma ma yufadu bil idofati fanahu qaulika ulamu zaidin wa huwa ala qismaini ma yuqaddaru bil lami nahu ulamu zaidin wa ma yuqaddaru bibin nahu laudu khuzin wa babu sajin wa qawamu hadidin wa ma asfala dalika. Yo dimaknani sing bandar. Amma malan anakun utawi isim yufalu kang denjerake apa ma bil idofati sebab idofah iku panahu qaulika sepadane pangucap sira rupane ulamu zaidin afat ulamu zaidin kuno kawane zaid bahwa utawi mayufadu iku ala qismaini tetep ing atase rong bagian iku Ma utawi idofah iku yuqaddaru kang den kira-kira ake apa ma bilami kelawan lam utawi contohne iku nahwu ulamu zaidin afat ulamu zaidin kuna kawane kedue zaid wamalan idofah yuqaddaru kang den kira-kira ake apa ma bilik kelawan utawi contohne iku nahwu kauhu khuzin bababu sadin wa qalamu hadidin lafat kauhu khuzin bababu sadin wa qalamu hadidin kauhu khuzin lam bini saking sutra bababu sadin lan bawang saking kayu jati wa qalamu hadidin lan ali-ali saking besi wa malan lafat asbaha nyerupani apa ma dalika ing mengkono lamu zaidin isim yang dijerkan yo tuh 2 3. isim yang dijerkan sebab idofah dibagi menjadi 2 yaitu 1 dengan mengira-ngirakan lam nahwu ulamu